Nongeye kubasuhuza inshuti zanjye abankurikira kuri channel yanjye Emergency Official. Nongeye kubaha ikaze rero, noneho murabona yuko ibintu byahinduye isura. Ubu nkaba nibereye noneho ahantu hamenyerewe nko hazwi nka shike. Nkaba rero ndi mu nzu nkoreramo ubucuruzi. Nkaba nshaka yuko uyu munsi ngira akantu mbigisha. Noneho nimumbaze ngo ndabigisha ku kijyanye n'iki. Uyu munsi ngiye kubigisha akantu k'ukuntu warya irindazi. Ndabasaba rero kugira ngo muze kuba muri maso mutaza gucikwa. Ndaza kubereka ukuntu warya irindazi, mbereke n'ibice bigize irindazi. Nk'uko rero turi mu bihe bitoroshye bya corona, murabizi isuku ni iya mbere. Urabanza ugafata sanitizer mu rwego rwo kwirinda corona. Ubu murabona yuko mbanje kwitera umuti. None bibashishikariza kugira ngo mujye mwitera umuti, ubundi mwirinde icyorezo cya corona. Hanyuma iyo ibyo birangiye, nahita nkora hano hantu, hanyuma nkuremo irindazi. Sasa ndagira ngo mbereke ibice bigize irindazi. Igice cya mbere cyitwa umutwe, igice cya kabiri cyitwa ikibuno. Hanyuma irindazi rigira amaboko. Aka ni akaboko ka mbere, aka ni akaboko ka kabiri. Ibyo ngibyo tukamenya ngo ni ibice bigize iki? Irindazi. Hanyuma ukuntu irindazi barirya, ubanza umutwe, ntabwo ubanza ikibuno, ubanza umutwe. Ubwo tubanje umutwe. Iyo urangije umutwe, ukurikizaho ikibuno, nacyo ukagikatamo kabiri, ikibuno ukagicamo kabiri neza, ukakirya. Murabona ko dusigaranye amaboko. Hano kwirinda dusigaranye iki? Amaboko. Ukuboko kwa mbere, ukuboko kwa kabiri. Mwibuke ko nabanje kwirira umutwe, nkurikizaho ikibuno. Ubu ndi kurya ikibuno. Iki ni ikibuno ndi kurya. Nje kurya ikibuno, nkahita nkurikizaho kurya ukuboko. Uku ni ukuboko. Ukuboko uku ni hatari hatanu. Noneho murabona ko hasigaye ukuboko kumwe, ariko irindazi burya rigira umutima. Hano mo imbere harimo iki? Umutima. Ubwo ni ukuvuga ngo ndahita nca ukuboko nako murya. Ubwo haba hasigaye umutima. Hanyuma rero sasa nangize ibyo byose, haba hasigaye umutima, nkahita ngira ute? Nawo ndawurya kugira ngo nuhura n'umutima wanjye usubire mu gitereko.
nkagira umutima. Murakoze cyane rero inshuti zanjye, abankurikira kuri MGS Official, mukomeze mukore subscribe, mukande akazogera, mukore like, mukore share, mutere comment, bityo mube muneje imbere mu buryo bwose. Hanyuma nanababwira ngo mukomeze kwibuka kwitera sanitizer mu byo muri gukora byose, kugira ngo mwirinde corona. Kandi ikindi nanone munibuka kwambara agapfukamunwa, kandi mukambare gutya cyangwa mukambare gutya mukakazamura mukakageza ku zuru. Imana ibahe umugisha rero, ni Aime, ndabashimiye.